Mwiriweho bene data bari kuri uru rubuga, nishimiye kubagezaho umuvugo w'Imana kubera ibyishimo byiza tubonera kuri uru rubuga n'inyigisho nzima. Reka tuzadutambutsa n'ibindi byiza Imana yagiye duhishurira mu kuyivuga no kuyirata. Mu gitondo c'ubugingo aho nibugibwa ntihazagera bakoresheje ubugenge n'ubugembo, ni kure y'ubugome. Mureke ingangane mukomeze ingabire, tuzibagirwa ingorane ingungane ivuga kuko ariyo ngingo yagenwe. Amen. Tuzazamuka tumeze nk'ingabo, tugeraho tutazakubitwa ingumi, twibagirwa ingoyi, twibere mu ngoma y'Imana, maze twinjizwe mu ngoro y'iteka. Amen. Amen. Reka mbabwire umwami w'igitangaza, mbere yo kuba igitambo yabanje kuba igitambambuga, bamwikoreje umusaraba ku gitugu ngo adutsindire ca gitero Satani. Niyo dusoma mu gitabo dusanga yaravuye mu gituro ngo azatugeze mu gitaramo c'iteka. Amen. Amen. Ahatazagera ibitaro n'ibita, ni kure y'ibiteye ubwoba, tuzahanagurwa ibitegengezi n'ibitonyanga by'amarira. Ntihazaba kwikorerwa ku bitugu, abera bazava mu bituro, duhindurwa imibiri y'ibitaka, twambikwa imyenda y'ibitare, maze turirimba indirimbo z'ibitangaza. Amen. Amen. Musome Matayo n'amatendo ya mitume, murasangamo amatamutamu, kandi muje mwera amatunda y'umwuka, mukomeza amategeko n'amateka y'Imana. Ayo ni amatangazo y'ukuri. Mushishikare ku matorero, mwatse amatabaza, muje muvuga aya materime ya Yesu. Hari umunsi umwe Yesu azatarura itorero rye ngo ritahe iwabo waryo, naho Satani azasigara muri aya matongo, aha yagenda amatambi yikwije amatope, azagumya kwitonganya yatotoye, nibinaba ngombwa arwaye traumatisme. Amen. Amen. Mukomeze gutera intambwe, Yesu atumara intimba, dushira ubwoba nk'intare. Mwe kurwanira intamiro no kuzuza intama, nimukore mufite intego. Umunsi umwe tuzazamurwa mu ntera, tugeraho tuzicazwa mu kuntebe hakurya y'intaba mu ntebe zirabagirana. Tuzabona wa mutamzi Yesu. Daniyeli yamubonye ari umutama wa kera, ngo watanze umuti wo kuvura umutima. Ico dusigaje no kurebera ku mutini kugira ngo umutima wike mu nda. Amen. Amen. Mukomeze indagano, mwirinde indagu no gukunda indamu. Mubwire abantu birinde kuba indaya, muje mumenye yuko imibiri izasubira mu nda y'isi. Imana yanga indarike, abakiranutsi bazaba kure y'induru. Umunsi umwe tuzava muri iyi ndara, duce ku ndarayi, tugendere mu kirere nk'indege, twabaye indeshimwe, tuzagire mu ndego yo mu ijuru twabaye indatwa. Turirimba indirimbo, aho hantu ntihazaboneka indushi. Amen. Amen. Mucunguzi mwiza, iyo nibutse ko wazanye umuco mw'isi, ukihanganira umucoko w'umusaraba. Naho mu gashamba k'Igestemani, Yuda yari yabaye gashuhe, yagize umutima nk'uw'agasheri. Ahagenda asimbuka muri ka gashigo, ameze nk'agashege, yaprepara agashesho na Satani kugira ngo agire iby'agashinyaguro. Ariko data yakomeje guha Imana agashimwe. Naho Satani ni igikoko, yategurije Yesu ibyago muri ca gikombe, akibonamo umwijima w'igikorwaho. Ntiwatinye ico gikuba, wemeye gukubitwa ca gikoni n'imisumari mu gikonjo, urangiza igikorwa cawe. Ico tukubereye mucunguzi ni igikoresho. Amen. Amen. Wihanganiye inkubi n'inkunda rubzino z'abaroma, kandi bavuze ko kwisi wizanyemo inkongi, wemera gukubitwa za nkoni. Iyo dutekereje iby'inkomeri zawe mucunguzi, tuzadushinga inkokora tukageza mu nkoko. Data turagusaba ngo turinde inkongoro, ico twemeye kurinda n'inkota ku bwawe, kuko nitwamara kwambuka ya nkombe y'urupfu, tuzabona inkovu zo mu biganza byawe. Amen. Amen. Abafite finansema y'umwuka, dukore tugeze kuri finale. Ntimutinye ifuyo ya Satani. Yesu yamwatse ifunguzo, asigaye agendera kuzimu nk'ifuku. Ubu yaramufermye, yabaye febre, n'ibyo ari mu gukora byabaye fo. Mukomeze kugira foi, umunsi umwe tuzahabwa ifonction. Abo nabagize formation y'umwuka, tuzicazwa ku mafote yazira amafote. Ntihazaba gufungura fanta, ntihazaboneka ni fax, usibye ko tuzaba fame ba Yesu akabafana wacu, tukazibera mu ifuraha y'iteka. Amen. Amen. Tugende twigisha ubutumwa bwiza, tubwire mu maparuwasi yose, niba ngombwa tugende muri iriya pe yitwa Paris. Cyakora nubwo turimo kwimirwa ni ipepo yitwa Piki, twibwire turi mu guparamia, turagupinze, tugira umupendo ni Pahoro. Iyo dupendekeza ibyo yakoze, tubona yuko twapokeye Pentecoste, tutikandi gico n'icemezo ko dufite resepase zatugeza muri paradiso. Nico gituma bitubwira ngo muvugirize Imana amapendo, kandi musenge mwirukana amapepo, dore aya maperiode yakomeye. Biratubwira ngo umunsi umwe tuzazamuka tuvuye muri aya mapeyi, tuje kure n'amapori, aho twategurirwa amapambo, aho ni muri mapambazuko, tuzapigirirwa amapigo, tukambikwa amapete,
maze tukaririmba indirimbo z'amapambiyo. Uzemere tuzoba twabaye population tube muri paradizo, abatarifashe nka pop ntibabe ba pauvre. Abo bantu hazabwa pouvoir kandi aho ntihazagera ba paganisme. Nyamara baparanganye n'ipombe ya Primus bakuzura ipepo, muje mubabwira bihane isitazabera nk'ipayote. Abahagaze muri position bafite plan d'action, tuzabona Papa Doe Pongezi atwishaza Doe Pole adukore protocole dasanzwe, abona abagize pedagogie y'umwuka. Amen. Amen. Tuzazamuka mu kirere ngo twibere muri kirima izira kirize, umuntu wese azahabwa kirimo kwiriye akunda shire curiosité, ntihazongera kuboneka ikiri ukundi, tuzaba mu kiruhuko cy'iteka. Ibisigaye ntimukaje mu babayika, mwubake kuri base yacu ni Yesu, kandi mugire kwizera nka baba Abrahamu, gusa mwicishe bugufi nka ba bebe, musome Zaburi, Imana iturukanire Belezebule. Hari umunsi umwe tuzabona baba muri Beura, aho tutazabona za Boeing, tuzabwira isi ngo bye, twibere ba bose. Yesu atubwire ngo bon appétit.